Talofa tu taku kalesia. Naita ya ko. Liam fa paya. Ya tuo no la rona lofa. Naita imunia mai ai lo ko se fua mo taku wolo. Nei ya se fo. Ya gaso sapati redi. Tātou te tāpua iai me le ngāngu. Pa maomi no tātou tu. Ia tātou tāpua iatu iatu. Ia ras worship God. Yo tau pepese atu I le aliki. Yo tau whawhataia una swa. Yo tau tālai atu lana whaulatanga I le aso ma le aso. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. The heavens proclaim His righteousness, and all the people see His glory. Tasi. Ora oe le liye, siri lava oe le lava mami uma. Matua siri me se lava oe e tua malawa. O tau e maru rofatu I le liye, I o tau ino I le ama. Ro tau si e lia I na ama o tanata mi o tua. For you, O Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far. Let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones. Tātou te tāu. Whio mai a ngānga pa iai. Pātumu o tangata tā pua I wenei tai au. Ia whakmaoni lau. O mātou warau e ala I lo suafa Yesu. Amen. Lea tātou li atu I le tua I le pese mua se lau se fuma le lua. Mua se lau se fuma le lua I pese.
whaitauina o le tusi paia. Tātou tusi whaitau o le nei tae au e tusai ma tusi whaitau aso a le kalesia o au. Na maua mai lea le tusi mua a Paulo i Korinito lona matau po esfun ma le lua. A mata le whaitau mai le whai upo esfun ma le lua. Ngata mai le whai upo e tolu esfun ma le tasi. Korinito mua lona matau po esfun ma le lua. A mata le tātou whaitau ma le whai upo esfun ma le lua. Te i wha uma lea ma tā upu. O lea tātou whaitau whilafu i ai. Pa whonga maia, nisi o a whiaupa ia o tātou ori. Wāpei o le tino o tasi ia, maona i tū tino e tele. A o i tū tino uma, e ui ina tele. O le tino e tasi lava ia e whapea lava ke risu. Awa awe le mana i tō tasi ni pāpati ko i nai i tō mwe i tino e tasa. O i taia, o e ringi, o koloa, o saloto, ma ua whai uia i tātou umai le mana i tō tasi. Wafo i o le tino e le se tino, le se i tū tino e tasi le. A e petai o i tū tino e lasi. Papai e whai mai. Tulunga leo le lipa, o ke leso le tino. E moni lea, e lea le tino lea. A whai mail taringa ono ua le o le mata, o ke leso le tino. E moni ea, e leo lo le tino ia. A whai o mata umo le tino, e whape feo le whalo. A whai la le whalo la, e whape feo le sonu. A ole nei, tuina e le atua i tū tino e taitasi ma lana tū i le tino pei ona fina ngaro i ai o ia. Arai foi o mea uma i tū tino e tasi ia, e whape feo le tino. A ole nei, e lasi i tū tino, e tasi lava le tino ia. Le mai foi i mata na whaiane i rima, e le aiso wa mai a te a. Le mai foi i le uko na whai foi mai. Lua te lea mai a te a. Ai peitai, si lavo na o ngā o tū tino e ta ua e vai vai. Mai tū tino mo tātua e tātou e mātanga. O si o tātou tau i lei ai. Mai e o tau whata wāina. O si o tau i lei ai. A o tātou tū tino o tau e leia, le ai se mea mativa ai i lātou. Ua whata tauina e le atua le tino uma, o ia tuina foi le ava i le tū tino o vai vai. Me leo e le tino se whawhenio. A ia whikau si ai mātasi kuma i tū tino. E a whai e ti ngā le tasi tū tino. Ia ti ngā whatasi ai tū tino o malanga. E vi ia le tasi tū tino, ia oli whatasi ai tū tino o malanga. Ao tō, o le tino periso o tō, mai tū tino kai o tasi. O whātuina foi e le atua i le kalesia e mua o apostolo, o lona lua o perfecta, lona tolu o ao, i toane i ai o e whai wawenga. I le mai maua me alofa, wha maro loa i mai. O e whiso soani, o taitai, o e tautala i ngangana. Apostolo mea, perfecta mea, au mea, o whai wāpena mea. Tofu uma ea, o mea alofa e wha maro loa i mai. Tautala uma lava ea i ngangana. Wha matala uma ea. Yo tōna nau ni alofa e siki. Ai te tai o whasino ati a tō e ara e sisi la. O whamuia te lele atua i anga ationg pa ia. Sa tātou whaitau ma whalongolongo i ai. Ia ia te ia pēle i inga nei māsa umai o i whalobau. Whalobau lava. Amen. O le pese e fitu se furu man fitu. Tātou te vivi i ai i atu.
tātou whamaulanga le luma o le atua e ala i tātou talo, tātou ifo o matatalo i le atua. Ia le nuu ua langona le leo fia i le nei tai au. Ia foi le nei e kalesia ua toi poto manuia le nei sa pati pa ia o lau fio le atu. Ua fōlinga ma aia lea o loa lofa ma loa ang le lei tele mai i lau whanau ma lau e kalesia. Na ua mai atu le nāwa yaso, i umanuia ngā ruenga ma fuafuanga o whiau, whengai ma ainga o tangata ando, ngata alotu, o tangata malanga nā tiae, o whanau i au omu. A pefo i tāla vai sa whengai ma tamā ma tina mātutua, nā foi matamā na whamuri a inga le tausinga o whanawiti. Le nei foi o mātou wāra whae manuia le nei tai a fō o lau fio le atu. Whae loa mai ai o mātou mole mawina e te le tu la fo ina lava. So lau whanau. O lea nganga whaafitai lea ma le fia vivi o tangata i le nei tae ao. Whaafoi atu ai, le viinga ma le whaafitai e sule na ai la o fio ma lo silisili ese le atua. I lau tau singa, ma lau leo leanga i lo laku soifua ma lo mātu wau. Whaafitai le malosi fau. Tai le ola o e au maia, e maisi o le nei aso fau. E whaupopo i aso fai tau o lo lato soifua mo lo mātu o. Tai ta mā, i au mea rofa es. O e fo ina mai ma whamanui ai tangata. Mātu ngā lulue ai ma whaasoa. O manuia. Ngā rurue whaatasi ai mo le ati na inga o lau whiau ma lau ngā ruenga. Ve ai mātou o le ainga e tasi i lau ki. Whaafitai lau ta mau ainga. E whaata mau ainga ina ai o mātou tangata o mātou ainga. Mātou mau ai ma tuwhi tau whao mea le lei umau e saunia ma tā pena. Molo mātou wola i le neiso i fuanga le ali. Whaafitai, wau ina pēr le māsina, so i fua lau le lei o te mā ma tina mātua, o lau e kālesia, ma ngā au te lenga se i o lau i se tito i tito. Manuia foi, le nei atu nuu o mātou au mawai, maana tau kulena, wa vea mataita. Whaafitai lo soswania, ia i lātou ua. Lo manuia lau ngā ruenga le atua, whaafitai tele lo nganga, le soswani mai, ma whaamalosi o mātou tangata, watu ai le soifua ma le ola e tautua lau whiau ma lau ngā wen. Aftai ta mā. Mātou toi mā natu le mātou whai ngā malanga o le nei tau sanga. A i maunga ifo i vanu. O le nei o mātou tau nuu mai le māsina se fulu ma le tasi o le mātou whai ngā malanga o le nei tau sanga. O toe au na whai, na mātou sawarina. O mātou mori mawina pēr. Loa lofa, loa wangre lei tausi mai. Maisi o lo lawe inga o lo mātou wola.
I whiri ma whainga tā o e soifuanga. La mati ai le soifua whātua o tanga. Pasili lava le mātou whāwhitai Iesu. Lo soifua a toa na ofuina mai. O mātou mau ai le ola. A le ola e whaavau e saunia mo mātou. O mau lau fio le viinga le whaamanuma le whanetanga. Nei mātou uma e o le whaavau. Ka mā ngaro mai lau e karesi. Ka mā ngaro mai o mātou tangata ana sala le atu wai. O mātou tali tonu lau. E ai lava se tasi o mātou e tonu lau sila whanga pa i. Wa o tasi o tangata malana. O mātou loto mo mātou tangata taito tasi. E ati lava lau sila whanga i ai mātou. O mātou se e tonu o mātou ainga le wā o rungali. Le wā o mātua ma whanau i mātua. E tonu o ngā ruenga, tangata whai ngā ruenga ma e pua i ngā ruenga. Pa pe foi tonu o lau e karesia ma lo mātou vala uina. Mo mātou le wha maoni diute matofi vala uina ai o mātou tangata. O mātou whaia foi o wha upunga wa whaina ai manatu malangona o mātou uso a ke risana. O mātou wale tonu. O mātou se taito tasi. O mātou se o mātou iloa. O se fo o mātou whaia ma le leia. A ua loa o na e sila fia le tu. A mā ngalo mai le i fo ngā lau e karesia o mātou tau. A mā ngalo lau whanau e o tau mo mau ma lau fia. La tau fo e whai mātou mo lātou fia. I au mio mātou se fo i. O mātou pāngasalai, no mātou wala whautangata. Ka mā ngalo mai i mātou le atu. Le ai maliu mali toi soifua māru mā lo le riki. O mātou whaolo Iesu Kiristo e mā ngalo ai i mātou umara. Liu wala mai au fo ngā rofa le atua o mātou te mā. Wao lau fio mātou te sa ili ai, so mātou manuia. O lau fio pulpule te tele. Te mau a inga le ola ma le malosi i malawa o i lau fio le mātou le tua. Alo mātou te taro lea ma ole atu i lau fio. Nau ta inga o lau i kālesia mau tangata. O ai mai lau ta mau a inga ma le malosi i o mātou tangata. Ka ta mau a inga ina i mātou le mawhauwhau. Ma le anganga. Le malosi le Tino. Le ola mai lau o fio e. Le mātou te ngaru rue whatasi ai. E ngata o tofi te tonu a inga o ngā ruenga. Ai whapea lau whi au ma lau ngā ruenga nei o lau tawe o lei a Iesu Kiristo. Whamanuia te mā mo ki nā mātua o lau taresi. Whamanuia a inga tai tasi. E soa soani le ati na eina. Maua ngā ruenga mai lau a fiu. Mau ai manuia mai lau o fio e. Ati ai aina o mātua ma whanau. Ia o se fresoa soani mo le ati na ina o lau whi au mo lau ngā ruen. A o mātou tau ma whai a te ae le nei ngā ruen. Ue e si la fi. Tau ma whai fo e sa ina. Se nofuanga o se mea mātou te tāpua iai. Nea tu, e soa soani mai i sa ili linga lau karesi.
lona ati na ina. Lau te leina, lau fi au ma lau ngā rue. Whamanuia ia o onga ngā rue. Tofi u wala wina ai o lātou tangata. Māwhtanga ati nā, māwhtanga ati a konu. Ia whamanuia tofi. A pia fōi lau o onga o ao. Male whantua. Whamanuia fōi la o l'autalo vou ma o ngā sasā ma le au whaipesi. Ia whamanuia i ona taitai. Ma tangata o ngā rurue pe. E ati ae lau whi au ma lau ngā ruenga i tonu o la tai te tasi. Alo. Nei e ka lesia ma whana uma le atua atu natu ia o onga. I e whapapoto ina i lātou maua so lātou luma nai manuia mo ata e au. Tausi nai whana witi o lātou tuktukua. Tausi fwoi ma whamanuia. Kai lele ma ia meisi o tina ma kanga. Ia le leile atua e whaia pēe lau o fio si aso e tu wala ai. Mauro o tau. Manuia fōi tau whainga msai lina o lau whi au ma lau ngā luenka. Mana tua pēr e mātu te talo o tangata māwhitia ma ti ngā ina. E o lo whata o to lia tonu o whare mai whapea te tonu o aina. E e whamanuia i tonu whitina o waila au ma fuala au. Whapea fōi ao li ma tamai tai fōma. O au wala tuailo mana whamaro no. Ulai mai. Ma vi ia lau fio e leona. I e whamanuia. Ka mawhanawhana ma whamaisi le ngāma o lau fio i aina. O mātua ma whanau i CCCAS o motosia ma whatanga i leoti. I ailo o ngāna whamaise ia i lātou uma. Te sōswani i fuafua uma. I ame leifo i lau whanau. E o tau no mau ma lau fio. Kai ta ina mai e loa ngāna o lātou tangata. Ia sa ili lau fio e mau ai. E mālosi sili e maisi o leola mai mālosi mai lau fio. Le ngalo yo mātu wātu no pēla o Samoa mo mātu ainga, na mātu te tālo, ka ngoi atu lau fio, ka manuia i ona lau ele marisami, ka manuia i whainga mālo, ia ilo wanganga e taitaina o na taitai, nā tō maua lea nganga o lau fio e taitai, ma lea lofa ai, ma lea nekon, whainga mālo, ia maua e au tangata lau tele lo manuia. Ka pēr fōi te tongo au e ka le sia o taitai. Taitaina lau whi au ma lau ngā ruenga e so se whata whaitau ranga. Ia iailo wa ngāna. Maua pēle maua tele o lātou tangata. Maua le wha maoni. Taitai manuia ai le ola whale nganga o tangata ia maua pēa nganga mo ele aku. Whapē nā fo i lau ngā wenga whamisi o nganga i le lau langa. Ia iailo manuia mo lau file mu e maise le nganga o lau fio. Ie o lo tāla inga lo fina nganga. Maua pēa nganga mo ele aku. Ka manuia ia onga whawhaiwhi au o ata wina ai lau whanau wa atau. Moro au talo le lei. Ia whamanuia lo lātu ngā renga o ero o ao wina lau whanau. Whamanuia i o lātu kiute o wala wina ai o lātu tea. E alu o lau talo le lei le nei aso i alu ma le mana le ri. Tō whasi le ngango lau fio ma lau tala le lei. Ia maua nganga mo e ri. Kuku le amatu whalongo longo ai si taimi o ilu. Nā unga lau fio le tu.
Talo le mātou whaalongo i mātou whaalongo malmanini. Au e whetalai mai. O ao oma ngā wenga o fuafuanga au ma ngā wenga o nuku malau whanau. Mo tangata i le nei vai asu. Ia iai o manuia ma o while nui lunga i a mātou. O le mātou te taro lea. Ma te taro lila o tangata o mātou wofu ngā. Ia whai ai pēa ro lava whina. Awa lava so mātou whakauana. Lo lava suafa Yesu o mātou li i male whao. Wa ala tuai le mātou te taro. Amen.
mo le poa. Ua i o luma le poa i whakau ba a o tangata malau i kalesia o mātou o tua. Mātou te whakatai ai lau fio o no au whanuianga mo mātou lau whanau. E le whatusaria ma le poa i sirisiri na e saunia. E ala i lola valo pelo i Jesu Kirisu. Pai na taulanga o i tōngi ola mo i mātou. E taulanga o se mea i longa ai lo mātou fia pai taulanga ma ofo i nā. E o e fo ina mai mo i mātou. O ai ai mo lau fia ala i lau te au ma lau ngā ue. E e papa ina mai ane nei fo ai whatasi ai mo mātou tangata. No mātou tālo e ala i lau suafa Jesu. Amen. O le tātou lau ma le suafa malu o le tino te mā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Tua filifilia o le neita e au, na maua mai lea i le tusi sa tātou whaitau ma whanamolongo i ai. O le nito mua ta au koe sifuru ma le lua. E ua whiwhilia le whai upo e lua sifuru ma le lua sifuru ma le tonu. O te toe whaitauina. A e peitai e sili lava na o ngā o i tu tino e ta ua e vai. Mai tu tino o ta ua i tātou e matanga, o sili o tātou tau le lei i ai. Ma e o tau whaatau aina, o sili o na tau le lei ia. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unrepresentable are treated with special modesty. Au tu o le nei aso sa Tasi le Tino. Tasi le Tino. One body. Ua toe wha manatu mai. E le tātou tusi whaitau le nei tae au fuafuanga loto a le tua. Malona poto sili. Na whai ai tangata e tusa malona whinangara. Mo ia. E ui na tele ma ese e tutino. E tasi lava le tino e ngā runua e whatasi ai. Whapenale ka le sia le tua. O le tino ke riso i le lalo langi. E ui na ese mato tele tangata o le ka le sia. Tasi le tino i a Kirisu. Ngā rurue whaatasi fo mō Kirisu. Wā o inga fo i tātou uma o le tua o le nganga lava ia. O le nganga pa ia e tō tasi na paktiso ina ai tātou uma i le tino tasi. Nā lea na toi a atu ai paulo i tamata koe nito. Po o iutaia, po o eleni, po o polonga, po o saoloto. Ua whainu mia i tātou uma i le nganga e tō tasi. O lona ui. O whea lava le atu nuku. O le awha i le tua i ngā tangata. E baptiso ina loa i le suafo le atua le tamā ma le atali ma le nganga pa ia. Ua wha mau wha i longa ina i te tonu o le aina. Tasi o le atua. As what Paul did. He compares the body of Christ to a human body. Each part has specific function to the body as a whole. The parts are different for a purpose, and in their differences, they must work together. Paul mentioned baptism.
We have all been baptized into one body by one Spirit. All believers are baptized by one Holy Spirit into one body of believers. And that's the church. No wa vea tātou ma kerisiano, wa nofo foile nganga pa ia e tonu ia I tātou, o wa vea ai tātou ma aina o letu. E lua I manatu masani wa vea ma se seo I tangata. E au ona au ese ai le au kerisiano. Mua. Ia tātou alo ese mai le mimita vale. Le loto wha maua lunga ono mea alofa ese o tātou maua mai le atua. Ma lona lua ia tātou alo ese mai winga o le musua e foai. Le avatu mo le karesia. Alo ese mai le ola whatu se tusa o tangata. Ma mea alofa o tātou maua. Ia ola. Na whai loa, mai loa whaonga me alofa ese. E whai loa tuai le tala le nei o le whai tala. There are two common errors, or two witnesses Christians must avoid. One, being proud of their abilities, their spiritual gift. And two, thinking they have nothing to give to the body of believers, the church, instead of comparing ourselves to another. We should use our different gifts together to spread the good news of salvation. O manatu se sei a sa tupu I tangata Korinito, wa vea ai me alofa mai le atua, me alofa o le anganga e matauanga. O manatu ai le tasi kerisiano e sili lona tāua I le isi kerisiano. E manatu foi le isi kerisiano. Sili atu lona o ngā I le isi. Wola fatu se tusa. Ma whawhia poto I mea alofa mai le atu. Wa vea ese ai na tele. E tonu o le karisi. Whai mai polo e lau kerisiano I Korinito. A o mea lofa whale nganga le ausoe. O te le loto e ne ia pole yuli ai o tō. Nea le winga o ia upu a le apostol. A wane ese ai o tō Korinito o no mea lofa whale nganga. Ia fe ma lama mai. Ia fe tausi ai o tō matasi tangata umu. Wa o baptiso ina o tō ia nganga pa ia e tō tasi. Wa manatu pau. Ina ia tasi I au kerisiano. Le tala le nei ia kirisi. Ia tasi le karesia le atua na ia whawaina I Korinito. O mea alofa whale nganga ese. O pei o tu Tino ese ngā rulue whatasi. O Tino tasi. O wani manatu le isi tu Tino sili atu ia. Io le isi tu Tino. O wā a whai o mata uma le Tino. Te whapewheo na whalongo. A whai na o le whalongo lava. E whapewheo na songa. E le ma whai o na whaiane. Le isi tu Tino, e le aisa ua ngā. Ai sea. Ua fo I ua tuina e le atua. I tu Tino e te tasi ma lana tu I tu. E ona whina ngaro I ai le atua. Ia whai e ti ngā le tasi tu Tino. Ia ti ngā whaatasi ai tu Tino mara. E vi ia le tasi tu Tino.
Ia oli whatasi ai tu Tino o marau. E iai e vai. E manatu mau lalo ai stangata. Ai tele rona tāua i le tua. Whapena fo i Tino. Iai tu Tino e vai. Manatu mau lalo ai si tu Tino. E tāua ai tu Tino uma i le Tino. E tāua fo i tangata uma i le tua. A o tau le kalesia o le Tino ke riso o tau. Mai tu Tino taiko Tasi. Ka marosi lea le apostolo i Korinito. Now you are a body of Christ. And each one of you is a part of it. O le whamalosi fo lea mo tātou uma. Le aino le atua. O le Tino o te riso o tātou. E uina ese o tātou tupu anga, mawhio anga. Tātou te o mai ai. Ua Tasi lo tātou nune. Tātou o le kāresia le tu. Tele mea lofa. Tasi lava le nganga pa i. Le nganga pa i ana pati soina ai tātou nune. Ese foi e tātou mea lofa ua tuwha ina mai e le tua. Ua vala uina tātou uma i ati na e ai le Tino o ke riso. O wao ke riso. Wa lofa mai lana i kalesi. Foi na mai e ia o ia lau. Ia Tasi tātou uma i atei. O ia whamangalo fo i tātou uma. E ala i rona maliu mo lau tō soi fua manu. O ia o lo tātou ali i whaola. Lo tātou wala i le ola e whaola. Amen. Pese se lau imas po malfitu. Lau imas po malfitu pese tātou te rivi ai le atu. Ia pai moa